Kamanyola Mungu wangu mulengezi. Kwa Kiruvi bandugu. Matele lisagiwa kitanda yote. Oh yes. Hakuna watu waliko kule. Ya. Ekra ilipondekana yote. Ekra? Icyo kiguye rwose gisasu abarundi bateye. Bayiteye ku musozi wa Ngomo. Harani muri Ngomo. Kura Mando Gibukavu. Mando Gibukavu. Bakongomani bose bo mu Kamanyura barahunze tayari ngaba baraje kuri boda. Kongomani bose bavuye muri Kongo. Bose barahunze kabisa Kamanyura barayirashe fo. Ngaba bose barahunze direct ngaba. Ya turabasuhuje bakunzi ba GNB TV. So lelo natindi tubazaniye amakuru mashyashya kuri uyu munsi, amakuru agezweho muri iki gitondo, n'amakuru arebana n'ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihugu cya Kongo, aho ingabo za M23 zihanganyemo na FDLR, zihanganyemo n'ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi zamaze kwerura rwose, ziri mu mirwano neza ndani, zamaze kwerura ko bose ziri tayari kurwana gufasha igihugu cya Kongo ngo gutera u Rwanda. So rero amakuru ngiye kubahereza agezweho, mbasaba kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu, mukurikirane iyi video irangire. Hari amashusho yagaragaye ku munsi w'ejo ubwo urugamba rwari rushiditse hagati y'ingabo za M23 n'iriya mitwe yitwaje intwaro ikorera mu gihugu cya Kongo, aho barasanye ku buryo bukomeye. Barasanira umusozi wa Kamanyola, Uvira, Kamanyola. Nababwira ko Kamanyola ura musozi wari umaze amezi agera mu mezi 10 nta kintu cy'isasu kivuga, abaturage bakora imirimo yabo ya buri munsi nta kibazo bafite. Ariko ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane, amasasu araseka, amasasu aravuga rwose. Noneho update tugiye kubahereza zindi nuko barwanira yarakurura musozi wa Kamanyola, baramanuka baragenda barwanira mu kibaya cyo bita Rusizi. Barwanira mu kibaya cya Rusizi, naho amasasu yarahavugiye menshi cyane. Noneho barongera bakomeza imirwano ikomereza naho bita Rubarika. Rubarika yo yamaze no kugera mu maboko ya M23 kuko amakuru dufite nuko iyi Rubarika yamaze gufatwa. Noneho ingabo z'abarundi zimaze gucanwaho umuriro na M23, zita ziyabangira ingata. Bamaze kuyabangira ingata rero basubira mu gihugu cy'iwabo mu Burundi. Iyi mirwano tubibutsa ko ahantu irimo kubera ni ahantu hasa nkaho ari ku mupaka wa Kongo no Burundi. So rero abarundi barirukanse, bamaze kwirukanka basubira iwabo, ingabo zabo zisubira mu gihugu cyabo. Bimaze gusubirayo, abayobozi bakuru bo mu ngabo z'abarundi baraza bareba uko bimeze. Noneho ingabo zari ziri ku rugamba zirababwira ziti bose ibintu birakomeye. Ingabo za M23 zifite kabisa ziroruganize, zimeze neza, ziri tayari, n'abahungu bameze neza. Noneho uko byaje ku ikindi bavuzemo nuko bavuze ko bo abarundi nta ntwaro bafite, nta ntwaro rwose bafite intwaro nkeya. Banavuga ko nyine urumva barushijwe imbaraga kubera ko bo nta ntwaro, nta kintu
gisa nkaho cy'ubwirinzi bafite. So rero byarangiye n'ubundi bavuga ati musubire muri Kongo, musubireyo mujye kurwana. Basubira muri Kongo bararwana, ariko nyine murabona amashusho abaturage bakamanyora, abaturage bahara nyine muri biriya bice biri kuberamo imirwano barimo barahunga baza igihugu cy'u Rwanda. Ibintu ntabwo bimeze neza rwose. So rero turakomeza kubashakira amakuru agezweho, mukore subscribe, mukore like, mukore share, mushyiraho comment. Natwe turahababereye, tubabereye ku ruhembe kuri GenB TV kugira ngo amakuru yose atandukanye ari hano muri iki gisate cy'Afurika mukomeze kuyamenyera ku gihe.